Abusuafo Nyankopon ko so nhyiraw se da ne da ojebre onyabre na ohwe nyame nhyiraw egusu di nkomu yi si ye ka bibi ana se ye ka bibi na anya oda fa che yen wate de otwasa onim se na chi achia nanso enche bia obefre na ade wadwenche e de abaso nsema abega kwesi kan so ne adwene ana ne nya adwene evangelist bega kwesi me pese yen share screen so ye ko video bi ye ba ye baby sa ho asem okay director me pacho no bi bu sa masem bisem e dia pa na sasu so ma regret e wo my life a dia ma regret e wo my life and say betina ho e ma bigger place de ka wa share me and only a dia me bi see me buy for now I be gira my regret in my life. I have regretted it, and I see a boss yen cha and free and one and keep it na year. I can't do it because I dear me we see my regret it. I was a serious so sako see the ring share me, and then they are my regretting. My regretting. Se me wu akwa baby me catch him sako see jina ha, and then call one year. I cannot put the boot on to watch me. Kabut make shana mena gubed. Because you say, I join never meeting a year to because I join Odifo. Yes. Wasumwa. At the end of the year, Freda. O ex-wife no. Pacho, the word ex-wife free me. Okay, abaya na okoware no. Pacho. Se me kase mama evidence se me kware obi obehu. Oh, say a video no dey ho. Ah na we engagement ni ade say celebrities baby. And na movie ana say eh krata aware ana say no na the omuni say. Okay. E ho no yenyi free. Ade kan wasem. Ade ti yenyi free. Simply because say ade nam so asade we bae no. Se e kase e kan wasem na sem rofo no ti a. Don person mo ye no betwam nti yenyi free. A way to the wise is enough. Okay, that is so catch say na enya ware because Ghana for no obi so for them I don't know no you can't use that what international television so no you have fans you have family and then no and for bebre na show and in some no aba obi e Canada enti na yenya we ye pese ye tie wo side of the story na me say Ghana for obi obeka bianka Africa you want some okay. Enti the same way no, se me ka se me kan wan sema emrofo no te o social media. They person ye ntimi nyi free me. It's say nya ware. Simply because ye nyi free. Oh. Na che say ewuro. Simply because ye nyi free. Wow. Sure. Wow. Yes. Na say again e din bi na ope wo kwa na. Simply because ye nyi free. Adenti na ye nyi free. Simply because say nyi free. Akwes. Yes. Osofo. Yes. Evangelist. Yes. Big Akwes. Yes. Medwem. Yes. No kura bi wo ho. No kura be na wo. And again on ma warning. Me say simply because ye nyi free. What see am say nkoka na asem wo be bi bitie. De me hia me a eso me bo no. Okay. Me fa me to abonten. Just obi na adwene mo mmerɛ wonim nyansa na de na ade nya me to abonten. Me de den de be ka na de nsam no ensam no. E tu pese obi bisa gen no. Me de me ko. Wow. Gani na be ka na se me want se me be ka se mi abonten. Okay. It is a wo tena ba bia public and out tena ba bia na o ka. Ade na wo ye na wo pese wo nsaka no. Omo abrofo be reject ya na. Me che say sa asem we no. Gani na ka na se mo wase me bisa no. Me hu ni me se wo. Me hu bi bia sa. Enti no me nka sa asem we abonten. Okay. Yes. Enti pese o chere se na ye uro ana huro. Me pa cho me nimo. Oh, okay. Minim ge no ensem o ka. Germany no ensem bebre ne kosi. Ensem bia no receive Germany. Me fi ko Germany nyane me ko Germany 2015. Me ne ya dabo na ko ye Germany. But adena Germany wo trip we a wo ko ye no. Aware na de wo ko ye. Na asa kotena wo ba no. So but kotena wo ba no so. Man koto ba bia so. Wo ba no so tu wo pamo. Nayas. Yes, papa. Dem person tia say ne say. Okay. Man kwa kotena bia so Germany na me ko ye no. Me ko Germany no for semia me ko me Germany dada. Hey, ensem no are you serious Odifo? Me ko me Germany dada me fi ko Germany nyane.
every 6 months me ko je asa wa so na ade ye friend say sister Freda no wo de ne be kire wi ase nyina say wo ye wo yire me pa cho me kan no hen e da social media eni baby a e da baby a Nayas me formalistic bre ma video dia me pese big Akwes e mu ni say when you become a public figure now what's a different and to say normal way excuse me to say normal obi oda ni baby one o start here na o nkrofo adofo a e be support adofo bi krampo won say o picture da we bi super obekwa akoto movie bi aba obi Akwes om de and e mehwe into once you become a public figure now unfortunately no you don't have that perfect private life of course and there are certain things as at least to make clarification so e bi a way to say enter me ni bibi etisa o me ni secret o aso obi say me si me secret but I say there are people what access you are people that are genuinely supporting you exactly. Because big Akwes say wentimi amaye wentimi ankle ho na amaye na che say wodi bibi tete say me awoka say wokoka sisi a paper or whatever no enye yie no na che say bibi wo ho ba you don't want to na me kan dey nice say made me intasem no mabodam na say madwenya dwuma to bonten there be say wa bodam say wa bodam sister me say sade no we are wa bodam me ma di hia me nfa me to bonten me ni nyansa na it's not just day and day na as a girl no Queen Freda Jojo wu kan na me money din biem na say na say yampa wusuro no me ntisa no kwada of course yeah my videos ni bin show because I see akwade etie ya kwa na yes se video no bom akwa 2000 kwa na me big Akwes hu ni bibi na tu me no me obi no hu se me di video bia beto bonten ade afa obi ho big Akwes e dia na wa regret e wa brabom since Ghana enam for semu ebusua u Germany u last trip Germany a ukoye me last trip Germany me koye na me pacho ende odi be shema me call guest ya o so mama amane okay me ka de ukoye a ho nsem bibiri me koye ho nsem bi no bae to me me koye Germany ho nsem bi no bae so asa u dogel no ti ma aba nyina asa Queen Freda e say o mesrew me dofo yen friend sa enkobu bi di ma me redu fie ni nyame mesrew okay say wasan ware foforo me pa cho wasan ware foforo e say yehu we ye public na ma ware foforo for me to bonten na ka che yen me obi ati ashu obi ati hwi mi do obi wu ma gidi obi wu ma me asa ni bia me na ko ma dey ebi na bi kwa mi wu ama me paw tie me paw yes bibi aboko na dey say who ya for the as a depression as a ye ko kan Queen Freda as a depression bi as a enye na crazy bi o dem person oti ase ne say okay me de me ho okay ana obi aso de ne ho eti ha okay ti say we o kana semo a o di so be kana semo okay me so kama se me di se me kama se me pese me ko ka wi ase mama no ti be so bi so be kama se mama me entu na obi sa me no me ka cho se me ni asem bi aka e de fa ho. But unfortunately, no nipa related to you in a way. There's a telephone number no and me chat area kokoa me da ho director wadaro mafa your number no to so na mo friend na mo ma dey mo bia mu mame me to me person bi wo mame kwan ba na wo fa so a wo hu evangelist Patricia Siama mama part kwan ba na fa so mama part emre me hu no na me wo Royal TV okay RTV na mama part samre na me host program atisem okay yeah many the first person me host program atisem so entina atisem program na me host no na eye onyame soma for yaw a wo eye ekonfi na papa ne baso entino na me ne papa no transe one and one entino papa no me ne papa no chokoma no ehwe samre no enti samre no ana mama part isusu no me hu no a me kase me pese me bakra ene se me be na djuma e wo eye tenda TV abra mama part try no ye odeni no anche bia na so babontin se ososo ya odeni e ba try isrew nkasa anche mama part oye soft mama no how many years no twem ko be 4 years ni me medium no kade ndi be 2 months crowd me call eye UTV me call kasa asem no ntin pa try ndi ache na eden ne bae all of a sudden send ya wa kasa wo de Ghana for the adwin dey agree dey never
de ne ba na ede e de ne ba na wankasa wotena ase planning yese wo de adwin be di agro say na ya so de Ghana fo adwin de agro pen emra woni eye Apostle John Pra betwa asini oh say eno de se na esene eno miracle films na ba justice deny na title e the justice deny na miracle films e the xylophone dia etine na ye na ye de hype sene no e to de Ghana fo adwin no never and ever listen sene title e the justice deny enti justice deny no Apostle Nyamere no onyame kunu no emi kunu what's in him but obi enim say Apostle John Pra Nyere of Mama Rita enti adenti na Apostle John Pra di bem ye bi saw say woni Freda asamo no woni Freda asamo no and ye bi saw Mama party ye ne say wonya no Mama party me ya no okay enti woni Queen Freda asamo no and ye bi saw say woni Queen Freda asamo no and social media and social media na da no and social reality and reality and who are no she was your wife who why are you denying her because of her oh no you are stubborn hello you are stubbornness hello abusia for hello so went to me enyina so hello good evening papa Mr. your brain intino yanko okay you say me I will see you see a couple okay so what do you need a woman what we say when you show be an answer woman what na okay that's what I say I think I'm supporting you yes jamin shira chebusuani nyina maye ebusuan for na me kai o seje fast mix chade papa apomudin fie a je se wo bia age atom Ghana ne abrochire de ene wo bia bedru Ghana ne wo kwa well baby any luggage mu na say je fast mixture be 10 kura ne gum etimi so baby a wo bia je fast mixture say yaredom bia titi wo bia e betu na se afi be ma wa ye mre e wo permanent mi mu adwuma yi na obe sori e wo bubu ani chie de e ye je fast p capsules pe e de betimi age wo nkwan bi so baby a wo bia kona koje wo die afi anom de angel beverages angel drinks e ye babe say the whole drinks are just flavors ni nyina e super to America na kwaje odie na occasions are eba o Christmas imuni new year ni Easter just say edi anim ni nyina no angel beverages pay papa go furniture enkonwa papa ifi hello hi papa me pacho yenko wadaroma me de amesamba me kasafi trofanyman okay aha big Akwes mentia say the feeder some ba ontumi ya no nice at least or so with me a kabibi na public no mutie no mo so hu dia ya den eko because this is the time the lady is talking about the issue on the social media and at least so kabibi na yenwu ni say e bia say na ekobae into on kasa ye na yesie ne yebese etenanka nyamin shraw for what is metuya papa nyamin shraw ye das big Akwes we de wadaro ma wa suma ye say adenti ye de Queen Freda asem oba na udwane ke ono so sorry a Queen Freda sorry no o kasa about you kasa about you and ye ma wo dia ye na ye ne ya wonti mi nyin free ni mu no eno na ogusu a wo ka enti ye pese nka wo chire ye mu mini chemu bia na nka ono so na ko ma to ne ye ma bodam no ma be cheche sanse mu e TV so enti na che say ye na wo ya ama wa na se na ne do be di wo na enti wo pa wo be hon kasa friend bi sa no na kasa mimi dey don't have anything to say because they na wo kan ya asma na wo kan wo so pese obe ka da ja paper bi ana se bi a wo ye wo se bi a awade bi a wo awade bi a wo ye dey apart from paper dey bi na wo ye wo pese be say enti na kire say Queen Freda wa ye ase ho no ase o tempt wa na minim because they bi a wo try ase wo se bi se bi a friend bi sa no e na ma na ya so ni bi wow woni bibi ye kan Miss Shodi mpacho concentrate asema ye kan say dia na America no won say wakwa aware pen e na anye ye definitely big Akwes on to me nka say on worry biu one akwa me pacho enkano show o baby tio sister enkano na the evidence enkano na the evidence yeah Mr. enkano in fact some fanya say hello be who follow me but in fact some say me pacho enko wadaroma ye brain nti ye nti bi emisa odin ni ba bia free enko ma yen mbo se ma kete fike ko na ofa Mary
Me Akwes impena se mpam le ni wefu. Ni be so no polo be ya no so no. No ha obamanya na ye say ya say asam na because I'm there before kakra bana. Nyamisra. Hello. Yes, hello. Hi, mommy. They say some nyina attack ni nyina e ba wo so. Say see sister ya say me kure ma re. O say asa obu afu, asa you can get na asa bufuo bi, asa yawde bi, asa nsem bi che omu a wuntimi nka. Say ye nyina e pesi ye hu. Enya me nko a o. Ene me hu. Na wo hu. Wadofo. Enko fu e show because wo ba ye wa beto amane asofo. Wa beto to obi ade ama no. Ade ntine say me amete ye kura ma je be die. Enti die enti na wo de Queen Freda. Wo de so abodam. Ade enti and na home person Queen Freda say e ba ne send die na wo de ye Queen Freda. No me aso wo ka no. Obi na be kana sem. Ana say no person me nka na me ni hwe ka me nka aso. Say wo ko Germany oba e kro oba be ka kire o ma yete ase say wo ni wajai wa yi wa to abonten. Just say wo na why stranded, why frustrated and sem bebre. Just say ni nyina mu ntimi ya me nka de yi. How de me Brian adwen. Na yes, because or your public figure in Crawford show. Yes. Eba woman edi agidin wo Ghana ha. Me metimi the legend. Legend for no come. Inti sa samba e wo media ne so. Okay, na wo fodi wo so ma me wi ato aso wo ho ma rave. Hello. Me ka mesuma se mo. We no be trim pro ja no be kan bonten. Oni obi trim pra oja no be kan bonten. Oh, hey, we say me pese o chese say wa trim pra den we. Say nsema wo ba ya be kan e be ga face me pa cho wo de. Oh yeah. But no me kan fancy o. Say asofo yin nsem so a wo kan. Ba menyango. Enti wo wanim sem me. E ba industry na. Wo wanim sem me. E wo industry nim. Obi anim. Sa wo wanim sem me. And eya asem na aba and asem na lady ni kan me follow who dey onim say me enye na me nimu and yen hwensem say me meti baabi asem ne ba na me yesa me fra wa bo amane ba me mpese wunim obi a na asem beba na asa wo fra no e bia na no so ko ya bia na so ba say me pese bibi so asem ba ko say wo ba yi asofo nsem a wa ba be ka abegu wo mu hu fi e kina so obo yesa wo mo fra wo quarter obetimi ye ya no me pacho sofo be na be frame of course mo sofo ni di that's what boss sofo bebre di aso me no aso e kai no me sure say Dabi obi ba ka ho asem Dabi si amfra wo so ametena ha se be boss sofo obi ani wa ana me bi sa o say e ba so wo mo sofo bi no no a obeka so de me kokot adenti obi entimi fa kokot ana adenti obi entimi mfra de no bi go de me kokot so de entina se wo suro wonim de wo kana betena ha na aka ana be bu wo mo hu fi entimi bi sa se obi fra wo ko e dia na be fra me. Oh, okay. So we be no frame. Big Akwes. Dabi aso we be no frame. Oh sir. Aye. It's wo ba no di kan o mkasa ye. Me no obi an kasa but obi no be frame. Ade ti obi ntimi mfra wasa. Na asema me kai, aso me kasa aso fo no. Enim say asema Big Akwes kai no. Enya asema ye ko frame no court. Oh, okay. Asema we don ko frame no court. Say adwuma o. Nese me is nyame adwuma. Nyame dia show mo nsa. Obi ane na adwuma o. Aye. En no mu didi hu nkakra but nsema wa be ka. Afo atom so say ena kumase asofo nyina asa abobodin o e ho no ye pesen ka wo pacho ye pesen ka pacho wadaroma we de me pa wa chew asofo abebo mu din no ye pesen ka wo po bi a chew aso titiri ya me papa wo su be mpa papa e woti ne be bia wo odwen no ye sure say meti ase na say nyame nko na me wa ha ena viewers fo so hwe ensama be kan ye no anya bebre de because bebre asori ma so hwe aso ka me sure say omote so omote ya omete me aspa me kan na say yi okay ntidi asem na wo kan ya pese omote ase for seconds wadaroma na yen wrap up me pese omote ase say okay me say obi a ye wu ni kumase titi ni kumase okay kumase subin eri dware ni bia no eye azan spirit no ebi woni mo jam simple say BCD Big Akwes o final words and some the final words I make nyina ne say onyakopa asoma ne soma for ayefe no eye onyame soma for yaw okay wapie mu ewo eye akonfi otuam okay na tempo kese no esi no ho okay okọ necessary okotwa tempo no mu hia empre makomako naya okay na wo kan wo hawo eno amani a ebekọ oyare na okotwa mu hia ebekọ
say ya tempo ne miensa pe with the whole world no the toso miensa no anaba no nti mekamfo onyame somafo yawo Rabi say obi anko no minchawa no we de mpapa Rabi wadaroma we de fache me wadaroma beninsa mpache wa dadi fache me was waba betra ha abekamfo Papa Rabi kama but I didn't na sofo ye papa no na o makanidi wetimi abetwa o magu me pacho Papa Rabi oya santini na onya santini me pacho Papa Rabi onya santini ana tu me pacho tini yo onye sofo oh okay onye sofo yakopon na so yakopon somafo oh okay onye sofo